no say so fidie no at the house short time no akasima no enkono ne nonso abo yabon kaye dwumadie tronko a fofra ye de ababeka Dwaso Nsem dwumadie yi eho na de atianie wa ha bebre ene wo empotama hodo a yenim na yenim ne de badwumadie nso ne ababeka ho asem but medimi number 2 dwa course a menya ene wo ha hodo a manfo FM ne santi beyiwa no efri ne kan watu yebekaya mede awoshi traffic light any street light see many so ebo so masia ka say street light ni traffic light aya adwuma na say mate say fa ba bia say dundum mesa ko hobio. This is the vision adwuma ni nie etinie enkoso awon patam bia school dan in edwiraguo ekwan na nye. I've had numerous calls over the weekend. Calls bebre ena menya na watchi mu area wotia no yenye gotanti nsuo to a eyire mu weekend menya call bi sa ananso so kane ani ho in this day and age dan menya call bi na say call bi ho no mu a kane ani ho opani ni friend o say of CJ ya da sumo me no kasa nyina anajo ba 8 o'clock na so opani entibu da sumu o say ya da sumu sania ya de awoshi traffic light ni si ya ni so a yenya results no. This is our mission. Beyiwa no na yenso ano yebenya anu ye bebia mpanifo ne hyebia no yebetwom na ya pa anu ye firi wom ho ne enti a ne ma bi enkoso awon potam ahodo bi because of course say ye the dibrema nipa bia we should hold them accountable. We should hold them accountable. And apenya mi anaroma yesha beyiwa no ase say in case what problem or issue be a me the number betuja number no our WhatsApp wo frana yamfa send the SMS message utimi send the WhatsApp message wo videos now or pictures are utimi the send it sign number no so utimi kwa record the voice note so utimi type a record the voice note na fa send me na media chire ene emofra yi she BC ase nti ene me de adisua nsam na me de hye ase se wo konfinfini mantem upper Denchira East Central Region upper Denchira East question are you ready na me say you are joining me on Facebook esa se be you no a radio television ya kan sam no na wote the radio so no na ya kire umfoni kubi ho efra ho esase na sukua ewo krom ho aya esase MA primary esase MA primary se yakase school dan anya na me the sad description in my school where it's an understatement. School dino asai kura. Na okorese na school dino FB adwiragu kwesi beyema yi wa hamame. School dino FB adwiragu na aye death trap. Ejena buagu nkora yi so. Join me on Facebook. Adom 106.3 FM on Facebook. Na sesania school dan no aye. Ya chira school dan ye see 30 years ni. 30 years. Renovation works bien hon akoso school dan no ho. Na kwanya ye fa so see school dan no kra no asefem. Oma adwuma
communal labor. Ama juma and the DC school dying 30 years. I'm going to say, Nipa bi call school Ibia. And then, one year managing directors, 1 year businessmen, 1 year members of parliament. Now that's in the school dying why. Na ehu asefem. Jonathan. Ehu asefem areho. Woshem foni na wohwe sene school dan aya. Na che say beye fribra esi school dan ade afra ni paint kura de. Na fa na adwira go no kura de. O de ehu kura dodo. Ehu na paima say if we don't get results we don't stop. Say who is a school dan esase MA primary say either say ye dwuni ni nyina aguni asi foforo ana so ye chesika na school no ba bia esai no ye ni yie. This is assembly wo ho MP wo ho empanifo hodwo wo ho no mo a megidi se nka ye wa adwene pa nka ne ye hunu nka ye hunu na nkwara te sa dan yim eko school nkwara te sa dan yim o eko school. Madam Ophelia Osaipoku was a teacher. I was a sassy MA primary. I make a one semi. I just feel out of income. If I saw the tongue, as you say, that's a radio done. What's your idea? What a sassy MA primary? If you're bad, do say me. What's so much radio? 9 years. What's radio? 9 years. That's fine. School na baka sam kakra na fe yanko yani manto filia e ba so na be free dey be me posting me transfer me ba ho me ba ho ne dey e be so headmaster bia na de master nya ko and see am say in 4 years me nya 4 years no ama ya transfer ni free ho no e call different place na school ni year school bia ewo ekronimu kakra ewo kronimu pan nti ema say ya ma break a ema nkala na bebre na no maba community mu because of say school no wo ekroni finfin nti no nti do sometimes to say ya bo break over na just only be ewura ekronim ni akwa akwhwehwe nkala na especially KG4 no ya sanso di o ma baba classroom because one yes na class wa say me say yes start school na a class of KG especially KG no a class of 30 people no you be go break na you be ba no na aka be 20. Why? Because school no wo ekwoni tintin nkwala no ko break no o man so aba school biem because say yes teachers for no you sound to bora community ni mo ye ko hwehwe nkwala na omu ba break no mo ko ye na o man san so amba biem no ye di omu ba enti be 5 years ago ana school no I started say ebubu I started free office no I take class 6 office no e class 6 no ho enti I start now ya me no ka say school no e free office no ekosi class 4 ni die ni na ebubu. Okay, Ophelia say me share video ya baby a ebubu no eye baby a office no share ase free no, is that correct? Me pa try to asoma me sisi me no ka say lockdown e ba ye no na ye ma kwan eniti ba ye no imputupuru na say teachers for na ewo ekroni mu no ebi mu ko weekend na lockdown no e ba ye nse ma ye no na ye wo community ni mu no
ye bo modia se ye betimi afisa nkonya ne bi ne de aboa no wo classroom banko ba yes so yetimi yes ade ni nyina enso school dan ni nyina na bi enu no ma lock them do bi anda no se edan no esi ho ni nyina block na esi ho ni nyina do nda ba kokora no do nda ba kokora no ba kokora di wo no ma yetimi tum e ma ne yeye ntanam so ma ye books ni ade a ye de twa de ni nyina no yes try Methodist church no ebo school no ho ntomo ma ye verse ba ko and ye transfer ye textbooks and ye size CLMs ni ade ni nyina and ye de call verse ho no se ne be ye be twa de ani akọ no mo ma ye keys asori nso ye ade mo ma ye keys bibia e betini akọ anytime dey hia bibi ni akọfa ni e de atwa de wi a ni asanso unlock no na keys ni yankasa ye keys no enti se me no ka sei enkonya ni ade a e wo classrooms na e sense edan no ye party gu ona do bia enda ni ntini enkonya ni nyina ebubu asen enye lockdown ya ananka ye kosu a anka konya ye betena so kra wo nkala no betena so e wo school ho no anka ye nya bi e ma nkwala no ma omo ntena so teacher tables na sia me no ka sei bitimi ko school mu ho ni akobua bia no tables ho nyina ni nyina ebubu enti recently ana community ni eye o ma gen say and say lockdown no echo over na say resume school dia any omu community center na o ma ye no community center no kwampo no omu complete enu mo na nso ma ye o ma gen say o memema school kwala no akwa tena mfutro ni mu na omudi efia ade Ophelia Barsa na dan bubu yi eno asuwa ne fiase bubu ana eja ne to mu ana eden ema school dan fiase se bubu me pa so be 5 years ago and ajo me dey na me wo community ni mu na me team see be 9 to 10 ni mu and ajo ama ye ti so mu tie mu ba se eja to office ho entema o man for no bebre na era shiko honom say omu be struggle edu eja no o man for no ya de ebo modin o ma omu fie e ben school ho de omu su e wo fie nyina omu twenye e de buy fie hu ya no so ma fire service sponsor ya de omu be dru ye no na che say eja ne de o ma bo modin edu mu no e fa ba e say office honom no ahona school ni textbooks CLMs ni ade ewo ni ntino ema ejanu to hono no etimi ase eniam ewo ni nyina so books ni slate ni kwala ni eniam ewo hono no enti me ejanu timi edere pa na ye nim baby support ya ejanu free a etimi to office tan because na school mu hono ye why aye enye school ya why aye what life Ophelia jina suma me etiefo enkam bevat me raho join me on Facebook na kwahwe esase MA primary ya me ne okyerɛkyerɛ ni Ophelia Osepoku me ne twetwe ho nkomo yi otese wa trade school ho 5 years na senior school dan no aye pa classroom ba ko ho no ma Ophelia asa nkonwa ne ade ya bie da ho bibia nda no ɛna nkonwa ne tables no ho no ni nyina abubu ho na mo paki tables no gu ye no school nkonwa no me pa so ane ehon ye hu se nke be boa kakra se ma ye pake teacher tables ane nkwala no nkonya ni nyina edigu ho se ne be yanka ye be resume school ni ye betini asese na so tisi ame no ka sei nkonya ni nyina ebubu okay but me hu se edan no wuyi baby a adwira gu no kura afiri mu a baby a endri ye no roofing ni bi wo ho no kwampa so apa etinso to a eba classroom ho sa na tie me pa so no kura senso to na teachers for e wo school ma ye nyina ya moamoa ya ho ni akwa gina baby then kwala na try to see am omu jai because nso ni ba straight egu omu so any omu books bia so enkwala me do dosan na esase MA wo mo ko school ho me pa so say me